Male, ci kon di alner ke chot kwan ke gat ke ye ko zangare ro. Anda moru ne Charles Kam ci ben ke ye ke Monday lesson in world rew dien ke our Sava school last quarter of 2025. Ni chana kun na loelia ke bozin ci bozin ko re ru ne ken lo. Chana dot ke jokel bi lesson dan ke bi ron ba no. And what le right kon ko kot kot ramingaske didi alabo min chalar la twoge sharka gwalde nyantara mangaske no mo aramitil tok de kach aramichina kang lara dor ke betwok chet ke min chalar njen lat kon wale chane to ke tek ga Israel jien ke dien ke Egypt wadien ke promised land ke kwana laro twoge ne ke and wala me ko konde kono tung ne ka hadem me chi hadem ke ne if me chi ke dwer chi kodro de yash and obi ka kanda gat me bi ter cha to ka gwen jeng ne me be ben gude jen me bi korean ben ka puch ka ko runni te kizni to ngwan cha yi shu ja ben dap ka cha kor gwen jeng ne cha ben long charo le ne ya ba ka Abraham and o cha Abraham jo chang ni me cha ku chene ka tong ku chet ke tong la bo nei ri chi ko to dap ka chi ka de la dap no more ba chung would be cha ro da ya cha no bia te ka gat no ka Abraham ken ga da ke che ben dap te ga to ngwan but ka Sara cha dap ka ga de ne Isaac ngai ko na la bo re ga tin dia le chi ko ro da ya ka te la ke le dien ba de ko na la no ken to mi lo no go me nin to be nyam to bo tin chala be ben chame lip kon ben ye chu lu njoka chwana ja be du rigit and obi ye chu be lu njoka pu chene ga promise ja kam kon kai ko nyal na go ni jainde je nyoga repeat min la kai ko jainde kara ko go time de kene time dan ko goal ko man de che ko mi ngai kon na right kon ke ko go goi la dan lavo be ko chana ngal dan la ko ke go dong de latin let corner de won yama go wa to ke go dong chana ngal dan la ko ramichet ke Moses meja dong me dan chero ke na ria la ko ba benup ke ko chi ngal rien balat karan me chale Moses chera me ke Joshua chwe chung re din ke chwe nyot ke no la dia le kon let kon yal kun al ba ngot ka mabu de ye mulu no chang liu Moses ken kun al liu ba ngot ka mabu de ka go ante mabo chi Joshua chi run ke chi ga lem cha wun medit ke chena je ga chole ne dial chol gos ke je ga jo bia an te me cha ra mi chi dong re dun mulu no go kun al chole ya chole je kun al kus dun and wo lar Joshua read me jet kana mo chole na kun al kus dun ego china ba feel nyon go kun ya lete nyen kel ga Joshua ling na ro Joshua ka jen gwa da dan ba yi ngai ba ken go kun ya la kus dien kana iti chingut ka tosti ba ngut ka me chunga ka kel chen ga chonga yi chonga kel ga Moses chonga kel ga Joshua anjen go kun ya no mo la bo kun ya che bi na ram kel la kus dan kon dia la kus gan Israel ka kon ben wal me de kon choro dan ni kus ne la kus dan ko gwandan ajene chi kon chako tile jok tile lay ma dong we kon chak kon ede kong de ti ka kon God ke so we claim the same promise me chene ke promise in kwa claim a God Israel ke jen gwa de dan wala me rai kon ke go ran me chi dong la guru bi God ku bi ga lad min la tok min bi lo te ke wo bi we ka nyam no Joshua che guru be tiem na George and logran ka rai kon nyal enjen la nong pan nogran karai ko enje ni jak let ne ni dial ko go che ka tiembo ko dial te ter kon ke chi kon ke ter ka do ma dong chi kon ke ter ke chun ma dong kun yal enje ne ter ko ri kon te kon na chole je kun yal kus dun no ko be chob loy dien no kus dien ba yik chole ken che ne ke chut chi che chol ne je ku chero de yash ke Israel en o dong ba ka gang mingat kene ke me lut kene me lus kan ko nyal
bi kunal baka gang ka baka luak rating te tegatin mulone go NHL ka go dongi chilat du che choba me chulat point de tuoga ka go chiran jal chaga to kel kana ko jallo ko kel o luzi jo kunal ray ladu ka jen kui me ka no mulone go en success point de no why je ne cha connected ke obedient no and go be succeed ka dor wa ka ne cha ga yen kel kana luzdu ka jo ko no rame chi jo ko luz tele lad me de wo tol ka je no cha lara no en moon ne chi ko nyala kam ga des la kel me nyu je no ko pera me go no ka ke ra me de ngat ko cha de yai ka je ka cha lat en moon ne chi ko nyala kam ne ti che kam ga che ne ke me cha de yai la bo gwa me de la jo chwa no chi ne ti long jik ka ji ta rien la bo chi ka chu moon ne chi ko nyala de yai ka cái chiếc cái nhu thì là với chẳng cái này no đúng đồ mi more concern cái mình đi rồi ra mình sẽ cái Joshua mấy thứ lệ mà ni Moses bo me la dier cái lôi để me đàn quý có này thì mới cái giang cái cột mình chỉ cần đúp con nào bao gồm bị địch trong ngoan bị cái bên cái lo nó mới lưu ran cái là go nó bị cái luyện gạt cái đam mari tiệt để chụp kun cái tool rồi nó cột como we na mo wala mu we wudun we ko driet jok we ko goro bia let ke char kun bia ne pusti dia le cha je ka ta dun ke lo ko bia ka loss chi ka bangoten mani ja chwa ba nyen la concern ne me anu mo ne ti lo te ka ta mi chi ken jo ko nyal mi chi ken lose then bi rek ben la bo ndama chi example ne la ga Israel te koro mete ga me dier ka kon na chang kon ne tin cha ga da ba ken me liu kon wale để còn lưu cái loại còn cái gạt còn mấy cái dầu còn nhà mấy cái này lose coi chẳng từ còn á tức là mà luôn còn để mình để còn luôn cái này nhưng mấy chẳng lưu còn bao tức là nên để từ grand để cho cái mấy chung grand cái cột cáiแต่cái này thì ngoan thì chụp con nhà cái piece cái trả linh nên này để mà ní cái này quan ní cái này một lần nữa anh ấy làm mấy cái cái con nhà tức là mình là điều so there am kurshin me there liu ka tas lo ya there gat ka de ka banya rami ngas ka mi chat ka kot ana no ba ka logo ram bi ka yen ka bi ka ngei ka bi ka tek me ba ka le yen ka yen ma dong ma there le ne yen there yen ka yen ngas de kon ngas no kon al no mo ana no but min la diu ko kon ke me there an concern there no go e mi chi ne ti mi chi ka de me jo kon al bolos that is yen gwa no de la re kin di ne jen Joshua reading jog den chok queen kon gwa ma yo ba paraphrase ne ja to English ni ka Joshua chapter 23 verse 1 work of DHLR no and it came about after many days when the Lord had given rest to Israel from all their enemies on every side, that Joshua was old and advanced in years, that Joshua called for all Israel, for their elders and for their heads and their judges and the officers, and said unto them, cha work cha tuo ka ko ni de nyin wan ka gwa de chu kunyal cha Israel cha ko moy ka long gwa pek ni ken dial ka jitarien ka chi Joshua chi run ke chi ka lem chi ka rodien rep chu Joshua point na wa chu did Israel chu ka chol chu kwar tu ne de le ken me kwar lok ni ken me kwar ken de kong tin tien ne cha wa chu ka chol ka chu ka jo gan ne ta me cha la ra me chi dong chi run ka chi ka rep cái yen cha cho nên lật thì chứ con nhal cus dun cái lật cái dur dial thế thế niam dun eno chứ con nhal cus dun cho korun cho cái cho cô ter cái quỷ dun cho với nãy này chứ ơn chứ mun cho đỡ cái gì cái nó cái cho cái guas kel cho cái guas thì chứ được cái nó cái nó roll thì chứ được thì cho với biết cốt bác cái lò juai ra niam dun no ka bane roli te chana jo ne ne kui kanya chang ka jo de me ni ti chana ben jo de ba kui kon chang no ko pa bazin de dien che ko point de ben ting ngot che ba ga nyoga jo rar nyam dun no ko bia mun dien bia ledi bia mun dien bia kan chene ka min chene ka me charo de yai ke je team Joshua DTT ne reality no ko den ne ter kor chia gan Joshua ter koro chike yen chia bom korun chia ngai pelli ke thir cham no kur
ko la ta ka long no de che me chi un me ya la ga de ya ka liu ne ka kon no re cha na ro la long no ga de de ja ma la nga ye chap ko cha na to la long de le me to but to la to de chia word ram ke le benif ma go ba no de ran la word ka na mo dung do chia word ran ke chia ngai pe lo kur la joi ka na ko ro ma lat ke ja ju gwa me ko nyal en ne te ke chap dia le kon en wo bia na bia ka joi ke je so mo lo no chang liu ja ju ta ma bia ngut ka me te yen ngas en wo bi ko nyal be mo ke ju en no chen ke me cha lat ke ko ne te te nyam dun en no so Israel point wa gu ro ba lat be tuk belatin chukun nyala kamke ala bo ba mun ken leo ba kan ba lo tu ken Joshua she la loy de na go she la loy de na go ko dong bi kan la de me tu gidi ano no che ga jo ga no e kut nyala je na bi lo ko lo no bi kan lo ji gu ti ga kut cha ba re ne tin kan ga pain ken che me cha lat ka do cha la bal por ka ya la ngo ken ka ka de bernia ano no ba kut nyal ji ti ga lo ko bi kut nyal ba korean ba ka zaka do no Israel point there guru bagui ka nin te chuwa gwa da kin kan kun nyal ngaten chi te jak chi ka to ka dung de gwa da cha jo kun nyal cha lo saken chi te go chi ka to ka in Israel point there me chi ka lo kun nyal me cha di wa kan no me cha di wa kan de ka lo jo ka ta ga ji kun nyal ka lo ne ka bene di ne be ka ra ka Egypt de kan te ka cha mo no la mo rai kon ma la de ri ti bo nda ma ki mo kwen kon ka chi ka ga Israel ka ro me kon me ti kon ga lo ka ko ke me te ga di kon ke re ga tin chana ti ka ko we na lo ga lo na ga Israel we ne te cha ro de ya ga ne ka gwa da da na go te ga kel ka ke me ke ne chop ko chi ti dia chop ba de kon mo ka nga en go ma ni me chana ti ga jama ka yana ti ga loy dan ke le bi kun yal be lat no ko chana wo ka je ga lo ko cha la no te da mo wo ka je ma la ba ra la bang jok ka tet ka ba no so Israel point there wa go go brother nge ka lose ko enje ni dong ba ko lo we ka won ya ma go are le ne ka tin go re ke enje no be me kan cho ba kan ba ku le cho ba kan ka wo brother nge ka ngo brother nge ka lose ko cha wen je no mo enje no mo bi ko bi Israel be ku la nga cho ke je mo Israel point there wa be yik timbo en o bom de chete point de bom de te ka ko nyal no brother ngi ga lut ko ka be ngai ban o bom de in Israel be ka ko no che wenje ne tar ka no enje ne tiam kan ne ji dar mo ken lu chi e tiam kan ka bom dien ka bom ko na le ne tiam kan ka kan ne mun ke nan ken lu ke mo ni mun Gilead bo me te kui kan chang Jordan kun nyal point de wa che Israel che ka mo ka mal che ka mo ka lang kui ni ken dial no dung de go Israel point de wa ba kor be yik ter bo be yik ter ka ne din kong tin te te moon no moon ne chi kun ya la ya ke dung do bi kun ya ka ja ko bi ken kori bi ken kori te to na bi ka tem tin bi ka tem re kori te to dung do ba yik ti ma ken ore kori tin ter ka ken kun ya bi ka ja ka temo no kwa me cha kon ti no parneta Israel ke temme cha jiga kan moon e chu kun ale ya ke kwidien kana kurin te ter kon kan wala ba kon kurshini re duere chane ka melon ke chernin kan gwaziti kuri te ter ke kan medana wa chet kan ga kuri ba te ter kon ga re ye kan wala cha kon kan bai bulito ngwan gwa me te nyos ko kon e la kurshini ba te kon ga kuri to ngwan te ter kon ka wala dung do kuri ti chi kon ga ter ka ne te garing chia wo dong banan chu mui ka mai ka banan chu mui ka kod ne kori te ter kon ka kori ye ka cheni ka me ba Israel gor ga lo kon ya la kan re kori te te ka tin wa ma ni wa la bo re kori te ter kon ka chana be realize ka bom dan ka ngai ka ma go ka ne me yak dan ba ngudo bana lo bana ja ti ka ko put point ne je ne bi kon ja ka temo re kori te kon tin wala kori te kon tin wale e kori ka kui duere kon dia la rai kon ka kon ji duere chi o donga bana ju chingre duere no bana kum nyal bana yikti
ba kon moy long bo re duere chir ti chir kene me chagar Israel ba chako moy long re duere take a message me share ga Facebook kon last week right kana ka kui chi nga duere wale labo take a message take yer me take a gospel me dong me jen me ku was kon ga Adventists they are more concerned about it you know gospel malarje no dongi bana we ka won yamre duere I want mo gwaje ke gospel larje no chan ben ke Yesu ko ba kon ben ger dia lesson kel ma chan kwen ba wala ke online lesson 4 ke spirit of prophecy chalaro wi mo na jene kware ya gwadin kwa pom la kwai geten mi chi ko to kwes kan pom na to ba ko lo mat je lo ko chan nga ye pon Jesus wi mo na me awanyin wi mo na ba kon re lekatin bi ye ko ba kon shape be ye ko ba kon transform ten so ken tin cha transform ken din ba kula ledi ba kula mat point creso no so ko te ter kon ngati wa tan ken ga dwer bana kun yal yik ti ko ba kon lo ka ter ku te kon tin me ko ri kon tin wa ka on ni bi kun yal ba kon lo bare on ni kon ko chi on ni kon be tiam bana tiam ni ke no amrai kon tin wa le go chane je kan o success me na chai ba nang for granted ko kun yal me jana kam promise ni cha la nang ka bang promise ja kam kon wa go re obedient ko kon wala ba cha kon joga lia Jesus chalat me di long chalat re ke men gur ke ko kon ko dung do lia Yesu te le lot ka kon men nang kon for granted no so lia Yesu ba te ga lot ka kon only when we know no chi Yesu che liu ga kwi dan ke tig lia de be yik te ga lot ko kon enjen no bi bana kula feel no ko kon part ke me yek ne me nang les Yesu for granted de la ngu ndama nang les Yesu for granted e go we lia gen chi liu ke je malar ko ne en o e che enough ke kwana la no mongot kon kemi till kon obedient ninchi Yesu kon butin cherme we are taking it for granted at the same time no ko ramichi lu ko kwido ke me gwijilia Yesu ntamen o icha na ko kwido ka chubo loidu puch en go nanga je wija liu wija kwido ere ko chi Paul kon joga no me duir kon ngai kon ko ngu ko lele ngoteno no so ken Yesu liu to give us the license to continue sinning. Cheliu ko be take down take over where we are slave to sin, but con been transformed. Ko con wish ray slavery kana mo na we na con ray pay kudura. But con kula no rayde. So mongot con kami tel con de ko ngot con ka wonyam ray ta kami jia ke te ko con ala boyer mi chule cha cholo con cha tel lot ndama. Anje na modong cha kon jolde na she go to kon long me de kon pa na dwer anje na cha ku nyo ko let kon chene ke metel garis ra long bo me de kab na mun ken metel ko me jal kel ka me dan so even me kon ba chi kon point dan me long ka pot me ken kon kun yal teach and wo ba kon lok ka pot point dan kan e char kon get in gur lois kon ke kere dwer tin to content anje me chet kan mo kon yal post kon ade riet kon de ka pe ka na palle kun marel go do kwara cha ko julo itas loy rei rieni de al kwadin tin ngi ne ko ka sava school ma kwadin de lango jien go chanken ge berar ka gwas in lo ro kwadin ko de ge chob loy na ga ja ngazi yedu min go kwadin en go berie de alen cha ban jor gwar me bible de alen kan kwen en o bigi len loy ni ko kel ka le gwara ke medine jen kwadin nin tie ke ji go kwadin de ngi ni ko kalat in chi Yesu lat ka kwida ka loin chi loin gariam de wija kwadin ka kwidwer ko kwadin mo waran ko la ngai ne jen obelu ke betek la jikrana ka bet dung do ko re ye ka mentene tin nda mo gwara sometimes we take it for granted tangwas ne kwadin chine ngai ne jen go tne re ko ching nei ala nei ti ching gwas metelo ko meter ne yeten
but you come example the one gwa din and go chene ko ko re cha te ra ga ri ta mala liu tang ken tin bak tang ken la cho kal kali bigala ben ba ka wang digital gwa din ka ti liu ba re ko mi chet kana mo ei ne gwa din me ko re ne tin wala conclusion ne ba gwa din je chub loida no chi ye chu che liu ka kwida ka chene bus re goi ka ma gwa din ko bit riem de men chulo gwa din ta ga lot ko Wag nei kwa ran go ba ko jiti kre dwer in the alternating gwa din go chi riem les gadu che bia lor gwa din ka doda kamin chalat ko ti go ji gwa din go ko wa ka je ko go bi ye ko don gwa din be nei rit ka be nei transform chan ba nei mat point me chet ko point ye shu gwa din point me te go vidian ka te go lose ko ba ngwa dia te go goi ki shodu ki shur ka de la kwara amen.